le tuna chuan kan contestant te ramp walk nei turin kan som hal to don ani contestant te lo mi pui te kha ring takin kan om phuna tang kha kan lo out don nia kut te kan lo beng anga kan thei anga ngi kan nula nal tak tak te lom na khan Longlai district ka kan nula te hi an doi lo hle a Mizoram level a te po Miss Mizoram te Longlai nula te kan lo nei to thina tin tuna model lar tak tak te Longlai district ka changa kan nula a pen chuak te tam tak anom to kan nula te kan chuanga an mela tha tin Longlai bo ro kin nula an ngei nia kan nula te bunna nala an mela tha kan officials te tana thir nuam deu tur le aw sam deu nan pan thai lutuk lowila tin kanin nge na ni e asir lampam deu atang khan kan lula te kan thir don dia
siam saksela an official gallery lampang ma son han kalkwal thei sham ti le som ni panga mi satan van lau nun sangi mam pui thlan ani tuna stage long cho sila kan kut pa in lom man min han sak don ani runner-up hi vilal eng zuali eusi veng ani vilal eng zuali eusi veng kan lo pui hle mei tuna kan kut thleng tu he na tangin lo man dom touring stage kan so me Quang le kha langa second runner up to Laram Lua Zawi Jan Mariani na hian second runner up Loman Patina dong tu Laram Lua Zawi Jan Mari in Loman dong bekani